Bismillahirrahmanirrahim. Dragi prijatelji, poštovani gledaoci, mir s vama gdje god da jeste. Danas bismo nastavili sa pričom o evlijama, Božjim prijateljima, dobrima, kako se kaže u našem jeziku. Ili možemo reći i Božjim ljudima. Mi imamo jednu sliku o tome koju stječemo uz neko odrastanje, u neke kulturološka nasljeđa, iskustva naših ljudi, kroz duhovna iskustva naših ljudi koji su svjedočili nešto, prenijeli i mi se sad nalazimo za sofrom tih ljudi. Međutim, namjera ovog niza predavanja jeste da vidimo šta Kur'an kaže, kako on kao nepatvorena i izvorna riječ Božja, kako opisuje te evlije, kakve im atribute pripisuje. Ja sam rekao da ćemo o tome u nekoliko narednih predavanja, pa na prvu misao mi je bilo 3, 4, ali vidim da je bilo previše tendencijozno da ovako jedna ozbiljna tema stane, ne znam, u tri predavanja. Kako se ona razvija, ja vidim da ćemo mi morati i još da se družimo s vama i na ovu temu više puta. Jer ne bi bilo dobro da se zaustavimo, sad kad smo otvorili jedno područje, jednu važnu temu, da se zaustavimo sad i ostavimo je nedorečeno. Zašto je ona nama važna? Ja sad ću ovdje odmah reći i najaviti. Zašto je ona nama važna? Jer naš put spasa je put pokoravanja tim ljudima. Razumijete? Zato je ona važna, između ostalog naravno, ali možda najviše nama iz tog razloga, prije svega da spoznamo te ljude, da vidimo kakvi su to kvaliteti koji njih krase, koji ih izdvajaju i izdižu iznad ostalih ljudi. I uloga, naš odnos kako da se gradi prema njima. Ja ću u jednoj rečenici reći, naš spas jeste u pokoravanjima. To nije nešto od mene, nego je to čista kuranska naredba. Pokoravanje Allahu, približavanje njemu, naše pročišćenje, stjecanje bliskosti Božje i njegovog zadovoljstva je kroz pokoravanje evlijama i slijeđenje njihovog puta. To je jedan dovoljan razlog da mi se bavimo ovom temom. Jedan od dovoljnih, naravno, razloga. Danas bismo govorili o jednom svojstvu tih evlija Božjih, a to jeste da su oni izuzeti iz šejtanove, iblisove vlasti. U stvari da iblis apsolutno nema nikakvog utjecaja na njih. I kao takvi, a da pogledamo evo odmah, šta časni Kur'an kaže o tome. U suri Nahl 99. i 100. ajetu čitamo: Innehu lejse lehu sultan ala lezine amenu wa ala rabbihim yetevekkelun. Oni doista nemaju vlasti nad onima, pazite. Lejse lehu sultan, sultan je ovdje vlast. Ala lezine amenu wa ala rabbihim yetevekkelun. Onima koji vjeruju i koji se u Gospodara svog pouzdavaju. U prošlom predavanju mi smo govorili da ove kategorije takvaluka, bogobojaznost, svijesti o Bogu, imana, vjerovanja i ostale kategorije, svojstva, one imaju svoje stepene. Mislim da nam je to jasno, bez potrebe da se vraćamo na to. Zašto podsjećam? Jer ovdje kaže nema vlasti, šejtan nema vlasti spram onih koji vjeruju. Pa mi svi vjerujemo, a šejtan se
uveliko nama bavi i mi se bavimo s njime, jel? Nismo se baš odvojili od njega. Malo se smijemo, a nije mjesto ni vrijeme za smijeh. Znači, dakle, vrlo jednostavno, jasno ovdje ovaj tekst kuranski kaže da on nema vlasti nad njima. Znači, nema im pristupa. Znači, oni se ne pokoravaju Iblisu, šejtanu. Tako. A sad, ako oni su takvi, naše pokoravanje njima podrazumijeva, jel, onda direktnu vezu sa Bogom. Vrlo jednostavno. O vjernici, eti Allahu eti u Rasul, pokorite se Allahu i vjerovjesniku, poslaniku. I imat ćemo mi tihajta ne jedan, nego više. Znači, pokori se poslaniku zato što se on ne pokora, zato što on put, kanal u kojem šejtan nema nikakvog pristupa. Na sljedećem ajetu 100. kaže se innema sultanu ala lezine yetevellevnehu wa lezine hum bihi mušrikun. A njegova vlast je jedino nad onima koji njega za zaštitnika uzmu. Ala lezine yetevellevnehu. Tevellevne, znači od vele, upravo ovaj izraz, velajat, valije, evlije. Znači, na prvom predavanju vezano za evlije rekao sam, zapamtimo to, jel, ono kod tumačenja etimološkog riječi vela, velija, velaje, tevela, dakle svi ti izrazi imaju, dakle, ima jedno zajedničko značenje koje se proteže u svim tim, jel, primjerima. Ti primjeri imaju svoje neke osobenosti, ali glavna nit je sačuvana, jedno glavno značenje svima njima sačuvana. Dakle, a vlast šejtanova je nad onima koji prihvate njegovu vlast. Pazite, znači yetevellevnehu, koji prihvate njegov velajet. Mi, dakle, više ne možemo, možda najbolju riječ naći u našem jeziku, dakle, oni koji su prihvatili njega za skrbnika, za zaštitnika, oni koji se njemu pokoravaju. Znači, imamo vrlo jednostavna stvar. Imamo opciju ili ćeš prihvatiti vlast, velajet, duhovnu, i svaku drugu Božiju ili šejtanovu. Stvar je tu vrlo jasna. Oni imaju vlast, pazite, samo nad onima koji su prihvatili velajet njihov, znači koji su prihvatili njih za zaštitnika, ali pazite, ovdje je riječ yetevelev, yani velajet. Walezine hum bihi mušrikun, i koji drugi Allahu ravni smatraju, mušici su. Dobro, ali je važno ovdje ovo. Dakle, ima jedna stvar, opet se izvinjavam, uvijek se vraćam, ako je možda malo i nezgrapno ovo što se ponavlja. Žao mi je, jer pazite, mi moramo ograničiti ovo naše, neki okvir ovog internetskog predavanja. Vremenom smo ograničeni, tako da ne možemo više se baviti nekim drugim aspektima. Ali evo samo bih ovdje primijetio, dakle, da je vlast njegova nad onima koji su prihvatili njega. Znači, imamo uvijek ono od nas nešto. Mi smo ti koji prvi iskoračujemo, dakle, koji prihvaćamo njegovu vlast. A kad si ti njemu otvorio vrata, naravno, onda on ulazi sa svojom vojskom, sa svojom vlašću. Kada prihvatamo njega za zaštitnika, to je tako. Uglavnom, dalo bi se ovdje još toga govoriti, naravno, ostajem dužan i svakako pozivam i drage prijatelje. Ne sumnjam da su već dosta iščitavali, da se ovom temom bavili, ali evo, uvijek ima mjesta i za dalja dublja istraživanja, jer se tiče naše sudbine. Tiče se našeg vječnog života. Nema veće cijene, dakle, od naše duše koja je najvrijednija stvar, dakle, duša za koju uzvišeni kaže nefehtu fihi min ruhi, ja udahnut od svog ruha u dušu, u svakog čovjeka. Vidite, znači mi nosimo tu božansku iskru. Da nema te božanske iskre, mi ne bismo težili ka Bogu. Ne bismo mogli uopće pojmiti tu beskonačnu savršenost u svakom pogledu. Ne bismo imali želju za tim. I zato što postoji nefehtu fihi min ruhi, od Božije teg ruha u nama svima. I to je ta poveznica. Sada, to je najveća, najvrijednija stvar. Jel? Kome ćemo dati to? Ćemo se pokoriti, kako ovdje kaže. Ćemo prihvatiti šejtanovu vlast ili ne? Dobro.
Znači imamo ljude koji su zaštićeni, dakle koji nema, nad kojima šejtan, jel, nema, iblis nema vlasti. Pazite sljedeći ajet. Sura Sad, 82. i 83. ajet, koji glasi: Kale, odnosi se na događaj ezelski, znači onaj predovosvjetski, onaj događaj nebeski koji prethodi ovome svijetu. Kada nešto smo malo govorili, jer imalo je smisla, mislim da već našim dragim prijateljima to već, da se dobiva jedna cjelovita slika, imalo je smisla, dakle, tamo sav onaj događaj u tom jednom dijelu razgovora između Allaha dželešanuhu i šejtana. Šejtan konstatuje, pazite, قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. Kunem se فبعزتك. Šejtan se obraća uzvišenom Bogu i njemu, znači zna za njega, pazite, vjeruje u njega, prihvaća ga, potvrđuje ga, zaklinje se u njegovu čast, veličinu, dostojanstvo, zaklinje se. Le ugvijennehu. Imamo ovo le prije glagola i nun sa tešdinom, znači dupli naglasak. Znači, glagol s dva jaka naglaska. Jednostavno, arapsko ne može više jače da se naglasi. Le ugvijennehum eđma'in. I još ona eđma'in, još jedan naglasak nakon zamjenice hum. Znači, potpuni nagled. Dakle, ja ne znam kako više. Ja ću kaže svi u njih sigurno i svi u njih da onaj zaveden. Znači, ljude. Ovo naravno govori o položaju šejtana. Pazite. Znači, šejtan ima takav uvid. Mi sad živimo kako na zemaljskoj kugli 8 milijardi ljudi, gore, dole, plus, minus 10%. Šalim se. I sad zamislite taj broj ljudi kroz istoriju. Šejtan svima njima imao pristup. Ovaj ajd kaže, svi ću ih ja zavesti. Koji je to položaj i koje je to znanje. Znači, šejtan jedno takvo znanje ima. I svakom čovjeku dolazi ondje, dakle, ima na pristup slabe tačke i on zna te tačke i zna kako da ih iskoristi. Zamislite s kakvim neprijateljem smo mi, s kakvim smo neprijateljem mi suočeni. Tako da nije šala, nije zafrkancija. Opet za smijem, nije mjesto za smijeh. Svi učinji zavesti, eđma'in. Znači, šejtan sve to imao, znao, potvrdio postojanje, zaklinje za njegovom čašću. Ako postoji, znači, uzvišeni Bog je stvorio jedno takvo biće. Dobro. Šta je problem? Da s druge strane, na putu istine i pravde, upute, budu ljudi koji su većeg položaja od šejtana. I ne bi valjalo, niti ne bi bilo u skladu s Božjom milošću i mudrošću. Da s jedne strane imamo tako zavođenje, kao što je šejtan, vidite gdje sve ljude zavodi, a da nemamo s druge strane ljude, uputu preko tih ljudi koji isto tako mora imati jednu moć koja parira, ne da parira, nego mora biti jača od šejtanove. Zato se kaže, pazite, ovo je malo žurim, ali evo nametnulo se, o tome ćemo govoriti, šta je naše mjesto i uloga, šta mi treba da, kako mi da se postavimo u ovoj. Rekao sam, jel, da pokorite se Allahu i poslaniku, pokoravanje evlijama jeste pokoravanje Bogu. Direktno. Zašto? Rekli smo, jer oni nisu pokorani šejtanu. Oni nemaju ništa od sebe. Evlije Božije su očistile svoje nef, sve razine, poništili ga u svojstvima Božijim, razumijete? Oni su okićeni Božijim svojstvom. Božijim, a imamo izraz u hadisma, Božijim ahlaku. Tahallaku bi halkilahu. Oni koji su Božijim ahlakom okićeni. Hazreti, da ne bi bilo sada nešto govorimo od sebe, podsjetit ću na ovo kazivanje o Hazreti Hidru. Pazite, koji ubija dijete, potapa brod i podiže zid. On neće biti kažnjen, zato što on sve vidi od Boga. On je kanal kroz koji prolazi, manifestira se, realizira se Božja volja, Božja svojstva. Kako će Bog onda da kažnjava te ljude ako je to Božje djelo? Za svoje djelo kako će Bog kažnjavati sam? Mislim, te ljude koje Božje djelo čine. Ostajemo, zapamtite, govorit ćemo još i o tome. Znači, šejtan kaže,
Ja ću svi u njih zavesti illa ibadeke minhumul muhlesin. Osim onih iskrenih robova tvojih. Mohlesin. Mohlesin je particip pasivni, to o tome sam govorio, podsjećam vrlo brzo. Dakle, ne muhlisin sa kesrom, oni koji čine, koji su iskreni u stanju aktivno. Znači još rade, još nisu do kraja pročišćeni. Ta iskrenost nije potpuna iskrenost. Mohlesin, oni koji su realizirani potpuno. Znači nije ostalo ništa da se rješava u njihovom biću. Inače, zanimljiv ovaj princip. Znači, mohlesin, iskreni robovi ovdje, su evlije Božije, naravno, samo ovdje ističe jedno svojstvo njihovo koje je važno. Dakle, čuli smo ovaj ajd, ostajte s nama, iduća predavanja, bit će još zanimljivosti. Ali Allah dželešanu po nekim drugim pitanjima, kao u pitanju šefata na sudnjem danu, isto tako, dakle, ima jedan opći propis, a onda iz tog općeg propisa izuzima, kao ovdje, recimo, svi će ih zavesti osim muhlesina. Razumijete? I niko neće imati šefat osim onih kojima Allah bude zadovoljan. Čijim govorom Allah bude i djelom zadovoljan. Kaže kuranski ajet. A s druge strane, kao u pitanju velajeta, Allahu velije lezinam, samo velajet, Božja skrb, vlasništvo, samo pripada Bogu, on je taj koji je valij vjernika. Ali onda u drugim pojašnjenjima, drugim ajetom se pojašnjava evlije. Innema valijukumullahi ve rasulihi ve ulul amr minkum. Vaš valij, Allah, poslanik i ulul amr minkum. Znači, na jednom mjestu ograničava samo na svetu bit svoju i niko drugi, kao što i ne može biti drugačije, naravno. Samo je on. Ali, onda to manifestiranje, pokazivanje toga, realizacija toga ko u ovom svijetu, ko sve svjetove, pa i na kraju ovo materijalno, ide preko tih savršenih ljudi koji ništa od sebe nemaju. Ništa, oni nemaju nefsa. Kao u onom hadisu, ja sam uho kojim sluša, okom kojim gleda, ruka kojom uzima, noga kojom hodi. Pa šta taj čovjek ima i što nema ništa od sebe? Znači, jedno od svojstava evlija jeste da šeitan nema njima pristupa, nema vlasti i to po priznanju samog šeitana. Kada još pred ezelu, dakle u periodu prije ovog svijeta. Dakle, on je znao da uzvišen ima takva stvorenja. I to je ono gdje su meleci pali, uvjetno rečeno pali. Kada kaže, a ja ću postaviti na zemlji namjesnika, a da će ti on biti namjesnik koji krv proljeva, nered pravi šta. Sve ne. A mi tebe slavimo, hvalimo, dakle slava, hvaljenje, tehli, la ilaha illallah, sve to nije manje u odnosu na ono šta uzvišeni Allah ima na umu kad kaže ja ću na zemlji postaviti svoga namjesnika. Znači, namjesnik Božji jeste onaj koji predstavlja Boga. Ko može predstavljati Boga? Onaj koji ima njegova svojstva. I to meleci nisu mogli tad shvatiti. Naravno, poslije onog događaja kada je Adem a.s. po naređenju Božijem kaže, onda meleci njemu padaju na seđdu. Pazite, meleci njemu padaju na seđdu. To je spram tog položaja. Šetan u tom, dakle, događaju razumijeva nešto, ima uvid i on, razumijete, ima uvid. Znanje neko. Ja ću svi u njih zavesti, osim tvojih mohlesin robova, odnosno otjelovljenih u iskrenosti, odnosno evlija. Evlija, a to su oni ljudi koji su ostvarili potpunu bliskost s Bogom, među kojih nema koprene, nema odvojenosti. Dobro, i tu ima razina, ali o tom potom. Sad takvi ljudi, koji su, šta znači eto, biti u položaju velajeta s Bogom, položaju bliskosti te, znači biti izuzet iz šeitanove spletke, razumijete? I, kako Kuran kaže, nikakve vlasti neće imati. Pa oni su sveli svoj račun s Bogom. Još na ovom svijetu. La haufu alejhi ve lahum jahzan. Niti imaju straha, gdje strah postoji spram prošlog? Pa on gdje nismo riješili stvari. Gdje sumnjamo, gdje
oni su riješili sve, sveli račun s Bogom. Kakav strah, kakva tuga. Walahum jahzenun. Niti pram budući događaj imaju strepnju i strah. Zato što znaju da sve dole vide od Boga. Oni su poništeni, uronjeni u Božja svojstva. I šta će imati straha od toga? Takvi robovi nemaju ni straha u smrti. Jedno od svojstava sljedećih evlija Božji, da oni su izuzeti iz smrtnih agonija, onoga što slijedi, ono što nas svih slijedi. A smrt znači kidanje ovih veza, naših svih srčanih veza sa ovim svijetom. One naše povezanosti, nade i ljubavi. Povratak Bogu jeste to, da bi se vratili Bogu, mi moramo napustiti ovaj svijet. Što znači ovaj svijet? To znači one naše povezanosti, srčane, one ljubavi. U onom poznatom hadisu Allahov poslanik kaže hubbu dunja rasu kule hatije. Rasu kule hatije, ljubav svijeta ovoga je, kaže, glava, izvorište svih grešaka. Sve je rečeno. Ljubav ovoga svijeta. Evlije su bile na ovom svijetu, ali su oni njega gledali, kroz njega gledali Boga i okoristili se njime. Oni su ovdje stjecali tu blizinu Božju, razumijete? Oni su isto tako sve radili kao ostali ljudi. Privređivali, radili, rasli, formirali porodice, djeca, ovo sve su on to radili. Ništa, mislim, kao i ostali ljudi sve, ali nisu nikad vezali srčano za to. To su sve vidjeli od Boga. Kao što Sulejman svoju vlast vidio od Boga, najveća vlast, ni prije ni poslije. Kakvu on ima, on kaže ovo je samo fazl, ovo je fazl. To je milost Božja ogromna prema meni. Ali nije vezao se za ovaj svijet. Dakle, mohlesin, robovi evlije, oni neće imati smrtnu agoniju. Neće imati te smrtne muke, teškoće. Zato što su oni pokidali veze s ovim svijetom, jer su položaju velajeta. On sve to se, pa sveli sa sobom, znači prošli svijet berzaha, došli do kijameta, pa razumijete, više nema ni smisla da oni sad svode neki račun. Jer su oni mnogo većem položaju. Berzah, ovo ono, oni to gledaju dozgo. Oni su prošli sudnji dan, jer su sveli račun. Pazite, ostanite s nama. U idućim predavanjima čeka nas još iznenađenja iz Kur'ana, opisu evlija. Završio bi danas ovo izlaganje jednim govorom, možda i drugim ako stignem od Hazreti Alije, koji je zabilježen u stazi rječitosti. A on govori, opisuje evlije. Ima nekoliko fantastičnih govora. Žao mi ih da se ne osvrnemo na njih. On kaže, zasigurno prijatelji Božiji jesu oni koji gledaju unutarnje svijeta ovoga, znači batin. Rekli smo u prošlim predavanjima, oni imaju znanje batina. Ibrahim a.s. pokazao melekut, znači moraju vidjeti melekut batin ovoga svijeta, da bi bio od onih koji čvrsto vjeruju. Dok ostali ljudi gledaju vanjštinu njegovu, oni su zaokupljeni onim što će doći poslije njega, dok se ostali ljudi zaokupljaju trenutnim davanjima njegovim. Ubijaju od njega ono za što se boje, da bi ih moglo uništiti i napuštaju u njemu ono za što misle da će ih napustiti. Zgrtanje blaga na njemu koje čine drugi smatraju beznačajnim i za dobivanje toga za njih smatraju gubitkom. Znači to što drugi zgrću, cijeli život je podređen zgrtanju neko. Pazite, kažemo zgrtanje, ne moramo misliti neke kule, vile, autine, ne znam. Dakle, svak na svojoj razini, nekom većem opsegu, većem nekom materijalnom, nekom manjem, ali sve je to isto. Dakle, posvećenost tih ljudi je ista, samo što su nekom životu posreći, nekom više manje posreći. Oni to smatraju gubitkom. Oni su neprijatelji onoga što drugi vole, dok sami vole ono što drugi mrze. Pazite sljedeće. Knjiga se tumači preko njih i oni su preko nje postali poznati. Zanimljivo mi je, jer upravo mi kroz ovaj niz predavanja želimo da se upoznamo s evlijama. Znači, oni su upoznati preko knjiga Božja njih predstavlja.
Knjiga se održava pomoću njih, zanimljivo primijetite. A oni se održavaju pomoću nje. Ne vide nikakvo drugo nadanje iznad onoga čemu se nadaju i ne vide ništa čega se treba bojati iznad onoga čega se boje. To je bilo jedan isječak govora o njegovog opisa Evlija. U stazi riječistosti izreka je 441. Ima još fantastični prelijepi opisa, to ostavljam za drugu priliku, a do tada želim vam svako dobro ma gdje da jeste. Esselamu alaikum wa rahmetullah. you